sagalee waaqayyoo gargaartuu hidhee na uume. Mataa nan goone. Qixxees nan goone. Egaa kun namoota baay'ee dheekkamsiisuu danda'a garuu qixxummaa dubartootaas jedhamu akka namaatti namni qixxeedha dhugaadha. Haati manaa garuu abbaa manaa wajjin qixxeedha jedhee hin amanus amanuu hin danda'us. Maaliif sagalee waaqayyoo kana natti himne? Maatii nan keessatti guddadhees kana natti hin agarsiisne. Soosaayitii nan keessatti guddadhees immoo dubartiin abbaa manaa ishee kabajjii jiraattee hin arge malee dubartiin abbaa manaa wajjin qixxee mana geggeessitee hin argine. Tokkosa kana. Manni foldaan immoo garaagara. Ani yeroo waldaa kana dhufu haadha manaa ta'een dhufamti. Soortuun koo geggeessituun koo Yoonaataan Akiliiluuti. Manatti abbaa manaa kooti. Asti garuu alaqaa kooti, soortuu kooti, geggeessaa kooti. Kanaaf sana ta'een jiraadha. Tajaajilaa kan biraa wajjin an mana kana keessatti ol caalmaan qabu. Yeroo mana dhaqu mirga kooti. Manatti yeroo galtu. Manatti yeroo galu. Yeroon qe'ee kana keessa dhufu, yeroon dhimma mana kanaatti dhufu garuu wantan ajajameen godha. Akka namaatti yaada kunan ibsa malee akka haadha manaatti hin jiru. Ana tajaajila, ana tubushaa, ana tuwaan barbaade godhaan hin jiru. Wanta akkasii hin jiru. Kun mana koo miti. Kun mana gooftaati. Gooftaan immoo kan inni mul'aticha kenne isaaf malee anaaf miti. An gargaartuudha. Tumsituudha. Kana namana. Ifa manaa godhi. Kana gochuun koo. Dubartii ogeettii amala qabeettii haadha manaa Yoonaataan Akiliiluu namoonni baay'een ni beektu. Dubbii isheen dubbattee irraa hubattanitti nama qaalii nama gad of qabu. Dubbiin isheen dubbattu iyyuu baay'ee nama wanta hubannaa qabu jechuudha. Baay'ee bara ishee eebbisu. Abbaan manaa ishees baay'ee tokko jaaladha qabu. Profeetiyee akkam nagaa keedha baay'ee si jaaladha. አይ ብዙ ታይም ፕሮፌት ሰው ኦሮምኛ ስናገር ሲዘምር ምናምን በጣም ደስቷል። በጣም በቃ ፈገግ ይላል ከልቡ። የኦሮምኛ ደግሞ ትልቅ ቦታ አለ። ሁሌ ነው ምሾፍክና ወዳለሁ በጣም። በቅርቡ ወለጋ ሄጄ ነበረ። የወለጋ ወጣቶች እንዴት እንደሚወዱ ካንተ ማለት ነው። ከዛን አብሮ አደጌ ጓደኛዬ ፍለጋ ወጣው ከቤት ማለት ነው። እሱ እኮ አታክልት ቤት ነው አለው እዛ ቤት ነው አሉ። የአታክልት ቤት ደግሞ ያቺ ግሪን ሌጋሲ ታውቃለህ? እጫት ማለት ነው። ቀጥ ብዬ ሄድኩ እዛ። አንተ ምን እየሰራክ ነው ምናምን እዚህ ነኝ ምናምን ናግባ አለኝ። ኧረ እኔ አልገባም ምናምን። ከዛን እኛ እኮ ቲቪ ያየን ነው የማን ቲቪ ምናምን ወደ ቤት ገባለሁ ያንተ ቻናል ነው እንዴ ቻት ቤቱ ትልቅ ነው በቃ አለ ተባለ እንትና ኢንተርናሽናል ነገር ነውና ቻት ብቻ አይደለም ያለው ያቺ ጅቡቲ ዶራንት ምናምን ማለት ያው ስማ ከዛን ሄድኩና ያንተ ቲቪ ነው ከዛን ገረመኝ እንዴት እናንተ እንዴ ነው የምትሰሩት እንዴ ኖክ እንዴት ሶፋላችሁ ምናምን እንዴ ኖክ በጣም እንወዳለን ምናምን አለ በጣም ይወዳሉ የወለጎች ለማለት ፈልጌ ነው በቃ ወለጋ መጣለው በላቸው ባክ እንዴ ግድ ነው የሆነ ጊዜ ድማ ሹፋቸው ወለጋ ነው መጣለው በጣም እና ምስክርነቴ ግን የኔ አይደለም የብራዘሪ ነው። ወንድሜ አምቦ ዩኒቨርሲቲ ሌክቸር ነበረ እና የሁለት ዓመት አእምሮ በሽተኛ ነበረ። 2 ዓመት ስራ ቆሞ ነበር 2 ዓመት ከምናምን ይሆናል እና 1 ዓመት ጌስት ሃውስ ስጦታ ክሊኒክ ጦራሊዎች አለው እዛ መግቢያ ቤት ገብቶ ነበረ ምናምን ሁሉም ነገር እዛ ነው። ቅዳሜ 25000 ነው የምንከፍለው የሱ ማለት ነው። ምግብ አልጋ ምናምን ሁሉም እዛው ነው ማለት ነው። ከዛን ከ1 ዓመት በኋላ ግን መድኃኒት እየወሰደ ምናምን ነገር ወጣ ማለት ነው። ከዛ ወጥቶ እኛ ጋር ነበረ ቤት ነበረ አንድ ላይ ነው የምንኖረው እኛ ጋር። አንድ ቀን በህልሜ እኮ አየሁት ፕሮፌትን አለ ጆኔስ ነጭ ሱፍ ለብሷል ፕሮፌት አለ እና ካም በኋላ የጥቁር ምናምን እንደዛ ልብስ አቁምና የልብስ ብሎ ሰጠኛል። መጣውና እዛ ጋር ዱቅ ብዬ ነበረ። ከዛን አኖይንቲንግ ኦይሉ 1% ወርቋል። እኔ ከቸርች ማላገኘው ከቢሮ መጥቻ አልወሰድኩም ነው እውነት ነገር እዛ አገኝቻል። ከዛን አንድ አጠገቤ ነበረችና የቸርች ነው በቃ የአገልግሎት ስጥ ምናምን አለ የአገልጋዮች ስጥ ምናምን አለች። እንኳን አገልጋይ ሄኖክ በመጣ አልሰጥም ምናምን እንጂ አበባርገ ኪሴ ውስጥ ከተትኩ ማለት ነው። ከዛ ወደ ቤት ገብቼ ምናምን ነገር ወንድሜ ለብቻ ነው መተኛ ምናምን ነገር አምሶላ ውስጥ ብርድ ልብሱን የትራስ ጠርቁ
ምናምን ማሽን ውስጥ ከትቼ የአኖይንቲንግ ኦይሉ የእግዚአብሔር ደም ነው ምናምን የርጭት አድርጌ አጠብኩ ማለት ነው። ከዛም በሁለተኛ አምሶላው ለብቻ ምናምን አድርጌ ዲላይ ትተኛለህ አንተ ደግሞ ተነስ ሻወር ገባ ምናምን ብዬ ሻወር ገባ። ያቺ መድኃኒት ባሊ ውስጥ ርጭት አድርጌ ምናምን በዛ ገባ። ከዛም መድኃኒት ደግሞ እየጨመርኩ እሰጣለሁ መድኃኒቱ ማለት ነው። እንትን አኖይንቲንግ ኦይሉ ውሃ ውስጥ ጨምሬ እሰጣለሁ። በጣም በቃ ማለት በጣም ዲፊካልት ነበረ ፕሮፌት እንደ እንትን አይደለም። እና ከዛን ሐኪም ቤት እየሄደን ኢንተርቪው ያደርጉ ነበረ። ከዛን ያ ኢንተርቪው ይመለሳል በቃ ይመለሳል። ዱር መድኃኒቱም እየወሰደ ምናምን ነገር አይምሮ ስለሆነ ምናምን ጥያቄ ይጠይቃል ዶክተሩ ማለት ነው። ከዛን አራተኛ ላይ አንተ እኮ ድናል ምን አግኝተህ እኮ ምናምን አለ። እኔ ደግሞ አልነገርኩም የአኖይንቲንግ ኦይል እየሰጠው ምናምን ብዬ አልነገርኩም። ከዛ ወደ ኋላ ቀርቼ እኮ ነው እንደዛ ነኝ ፕሮፌት የፕሮፌት አኖይንቲንግ እየሰጠው ነው ምናምን ነገር ኦኬ ያ ሩዋንዳ አለው ምናምን አለ። ጎበዝ ነው እሱ ምናምን አለ። አሁን መድኃኒቱ አቁመዋል ምናምን ነገር ከዛን ወደ ስራ አምቦ ሄዷል። ክብር ለጌታ። 2 ዓመት ነው የታመመው። 2 ዓመት ከምናምን አሁን መድኃኒትም አቆመ። ምንም መድኃኒት አለ መቀራ ራጄ ሶንተን ክርስቶስ አንዱ ጋር ዱባችሁ ፊናም ራጂ ፕሮፌት ሄኖክ ባይቱ ኮን ከበጃ ባይቱ ኮን ያደስ አከነሙን ነረታ ሳዞንተን ኢጆሌ ኦሮሞስ ባይቱ ከበጃኒኒ አኒስ ባይቱ ኮን ከበጃ ወሪ ጃለተን ኮሜንት ረት ባሪ ሰጃላ ከሰብሱ አኒስ እንጃለዳ ባይስ እንጃለዳ እኔ አንተ ስታስተምር አንተ ልጅህን እንደዚህ ስታቅፍ ነበር። እኔ አንድ ቀን አባቴ እንደዚህ አቅፌ ብሞት ይላል ነበር ጌታ በጣም ማለት ነው። በጣም ቪዲዮ ከና አከላልተው ሰንታይ መልካም ወጣት ደከጎ ጋሪ ይገድሙኩኝ ይርቀበ ይራዋን ተይዩ ናሞን እንገልሞኔ ገልማው እንደንደሱ ይጁዳ ቪዲዮ ከና ጋር በርባኔኒ ያው ኦዲየንሲን ኮጣፋ ኦሮሞ ዋን ተይፍ ገሮሞ ደርገጎን ናሞኒ በራቹ በርባደን ዮኒ ቢረ ደምታኒ በራቹ እንደንደሱ ይጁዳ ከራዋ ቀዩ ከራሰር ወንተ በርሲሱ ፍዩ ደምታኒ ይደረንደሱ ቲክቶክ irratti waa'ee haceetu hojjeta namoonni baay'een hacee fakkaatan an jedhamu fakkaatee manatti dibattee malee nan dibattee miti okay itti fufumu akka miyaati maal fakkaata dhugaa nama fakkaachuu bu'aa tokko iyyuu hin qabu Kiristoos fakkaata hacee fakkaata jedhanii booda du'atti akkasiin singeessine kanaaf yeroomaan osoo singeessin dafi jira deebi Kiristoos fakkaachuu si wayya hacee fakkaachuu nama qixxee yoomin taachaan ture afaan koo sigaaraa maal koo nanni koo dhugaati nama taaksii faa tasaafaru na sodaadhaman በጣም ይጠጣለሁ ከኦቨሪ ኑጋ ኦቨሪ አማገሩ ቻዳም ነመግዱ ፈታው ሸሚና ቀበታ አማገሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ነራዲቄ ነራ ሶፌ ጡሪ ነራ ሶፌ አፉረ ጂኒ ነራ ሶፌ አፉረ ጫቲ አፉረ ማኒ ነራ ሶፌ ቻዳ አካፋና ነራ ሶፌ ኢየሱስ አከሲሚንቶስ ነራ ባሴ ነማናጋና ጎደና ከለኒ ቡልፍኒ በኢየሱስ ይፈተው ማዩ ኢየን ገና ወደስ ማትረደመን ዋይ ኢየሱስ ይለብሱ ቀበል ዱአ ኬም ዱአ ዳመን አንዱ ዱጋ ዋጋ አንዱ አዳም ዱአ ዳም አነ ዋላ ቤራመን ነማን ካለን ጎብታለ ኢየሱስ ጅለ ኢየሱስ አብዲን ኢየሱስ ደበቃ ኢየሱስ ትኩቦኒ ኢየሱስ ትኮሪ እነማ ቂጤ ዮሚንታ ቻንትሬ ኢየሱስ ነማ ጀጂራ ኢየሱስ ከራለ ኢየሱስ ዱጋ ኢየሱስ ጅሬኛ ነምቢ ኢየሱስ ኢምቤኩሞ ዮም ዩታናን ሄንኩፍ ዮም ዩታናን የጁላ ከናፍ namoonni nagaan qabne namoonni boqonnaan qabne macaafa qulqulluu gubbaatti akkas jedha isin warri baasee xurfaate gara kokoottaa ani isinin boqochiisaa jedha addunyaa kana gubbaa jiraate namni kamiyyuu ba'aa mataasaa qaba garummoo ba'ichi hamma sirraa bu'utti ba'aa waan sirra jirus fakkaatu namoonni baay'een Kiristoos osoo namaniin dura jireenyi isaanii salphaatti fakkaata erga gara kiristaanaa dhufanii booda erga Kiristoositti amananii booda garuu immoo wanti tokko irraa ka'uu isaanii itti beekama
እንትኒ ቤቱ ጫማ ባይት ቁልፋቱ ኡፈተኒ ቤቱ ካወተኒ ቤቱ isa baastanii ጫማ biraa yoo kaawwattanitti immoo akkamitti namatti tolaa kun jettanii beektu akkasii agartanii hamma beektanitti hamma dhandhama isaa agartanitti Kiristoosin beekuun hin danda'amu. Mucaan kun suusii qabaa sigaara xuxaa garuu ofii kootti baay'ee sheemaa jedha. Namni kisonni osoo galuu fi baatee waan san gammachuu godhatee fudhata ture. Garuu amma erga waan san keessaa bahee baay'ee tokkotti toleeti. Ulfinni itti dhaga'ameeti. Jireenyi gaarii itti fakkaateetti amma kan dubbatu akkasitti jechuudha. Dura osoo ta'e jireenyi gaariin kan caalu tokko iyyuu hin jiru jedha. Kanaaf namoonni hirriba hin qabne kan gaddeetanii kan dhiphatanii gara Kiristoos koottaa. Kiristoos isin jaallata. Islaamummaa amma sheekonni islaamummaa jedhan kan wallaahi keessatti hin dhaladhe gaafa waggaa 7 baay'ee tokko dhiphadhe gaafa baay'ee tokko yaadde maaliifi akkana naan jedhan gaafa duduute naan jedha yoo duduutee faana 40 sirraa siqan maleekaan tu siddufte madoosha kana mataa keessa qardam asii 7 ardii 7 jala dabarsee chuusi deebiti maan rabbu kasiin jetti naan jedha yoo ati gaafii kana wallaalte maleekaa kullaa madoosha mataa kana keessa dhuk asii keessa dabarsee achii os deebiftee akkasi gootu naan jedha yaa rabbi gara ummatti jalaa mallata jedhee maaliif kiristaanummaan Yesuusiin kunillee yeroo sana hin beeku waa'ee Yesuus kun hin jiru waa takka hin beeku gara ummatti mallata yaa rabbii kiyya taba maleekaa ta'eera yaa rabbii kiyya deemee achi booda Yesuusi karaadha dhugaadha jireenya jedhu sanin amanadhe amallate jalaa baay'am gaafii maleekaa san jalaallee baay'e madooshaa sanillee jalaa baay'e amallatee jiraan Yesuusin amanee jira karaan dhugaa jireenya Yesuusii kootu maleekaan qabrii keessatti maan rabbu kamaan diinu jettee siqata akkattu hin jirtu kootu jalaa amallate. Fayyisaa siwaama kootu Yesuus siwaama kootu inni beeka waan hundaafu fala beeka furtuun samii harka isaati inni gooftotaati. Вечер, так. Один. Видите? Abiyyi mana ofii bareechisuu hin danda'u. Yeroo beesmaaltii galchuumi mana ofii mana isaayyuu lukaana la bula shuwwiin kun lukaana la bula. Akkamii uf jajeedhaa mara burkeessaa galu. Zoortee allaattiin lafa duutiyer maayyin no abdaa magdaano timirta iqayyino bira illee bultee gorsi. Sijjammar wanni wasfaatiin kuni wasfaatii. Mucaan kun wanta akkanaa ta'e sheeka gubbaa namoonni baay'een ni beektu hidhameera jedhanii waan hin taane dubbate waan dubbatamuu hin qabne dubbate mucoon ishee isa hiisiste moo mucayyoo tana jedhanii garuu gaariin goone ati mucichi qaldii malee wanta akkasii waan qabu miti baay'ee tokko nama rarriyana hidhamuusaatti. Guys, video adaaf qabu kanuma video kun deemuuf tolle subscribe like naaf godhaa yaada qoyyoo qabaattan comment irratti naaf barreessaa innammoo yeroo dhufuutti video biraatiin dhufna ulfaadhaa galatoomaa.